Hello, bonjour, tout fwa tout mwen yo, koman nou ye, mesfeye ke nou an form. Je di an poton lot video pou nou par rapport a tit la miniature, la nou ka deja de ki sa mpal pale. Anvan mwen komante nan video, a mwen de si ou poko abone ave chanel la, abone ave chanel la pa pou grad, pa bliye like, kite komantyan, e puis partaje. Ye jodi a, nou pal pale fason ke nou bre medikaman yo ki kapab la koz yon danje pou sante nou. Ki te mdi nou ke an pil moun yo pran plezir nan kaze komprime avan yo valel ou bien yo kaze l mette nan yon ti dlo pou yo boel, sa wap fe afe pa ou. Sa se pa medsen ki mande pou kapab fe sa. Sa se yon mouve pratik liye paske jan nou a komprime yo fet lan, se pa pou san rezon, se pou sa gen medikaman ki an likid, ki se siro yo, e gen tout ki an poud e genye komprime solide. Jan nou wè medisyen li même li preskri nou medikaman, c'est kon sa pou nou pral. Si se komprime, nou pa gen dwa krazel pou nou valel paske parfwa gen medikaman ki supposé pase nan estoma nou e genye tout ki pa supposé pase. Le okaze yon medikaman ou te supposé vale, li kapab genye effet secondaire, li kapab ba ou il ser l'estoma avec l'autre problème anko. E genye medikaman tous si pou te valel ou krazel, sa kapab tou retire efikasite medikaman. Si ou pa ka vale yon medikaman paske l tro gros, mande farmasyen pou li koupel pou ou paske nan farmasi yo genye yon machine espesyalman pou sa. Ok? Et puis tout, et si se yon ti moun tou, mande medisyen, eske n pa genye siro li te kabali nan plas komprime ya, au lieu nou kraze komprime ya mette nan dlo, ou bien gen moun ki kon reme mette nan jus pou bay ti moun nan li mem li bwe. An pa fe sa, sa medisyen pa di nou fe, pa fe yo. An suiv, bon prinsip yo, parce si nou malade nou al l'hôpital, se yon rezultat nou bezwen. Ba di ke nou pa jwen rezultat, men an pa devye sa medisyen yo men yo di nou fe. Men espere ke video sa te ede nou, ou di mwen si yon koneksans an plus. Pa bliye mes amons, si nou poko abone ave chanel la nou pa progret. Pa bliye like, kite komantyan, e puis nou apre ankon nou lot video. Bye!